Bu yerде Sokman'ın Apolovkasını jaza koyduk. Жап-жаңы масла. Бұл эми канча жылга? Сын канча да кой. Бир туру жаңы жазсаң сонда. Эми кандай? Эми алдына онундай неме жазайбыз. Пробкасын менен. Биринчи сокмого керек да. Мына Аполовка бүтті заңқайып. Бір өзі. Бұл 1.20-да 50 да биіктігі. Мындай неме алып келдік? Ашық. Ашық-машық. Ал бұл жерде екіншісін жазайыз. Бұл 1-ге 35. Бұл 40. Бұл астында демezi жауа тұрған. Өте зың болды. Kim жазатам десе заказ алабыз. 5000 сом бирөө жазап берген картон. Немесе бұл немесін есептесең қымбатқа түшіп калат экен. Материалдары бир талай болуп кетти. Каждый 90-100 сом экен, ашық-машықтар. Екіншісін келтірсек. О, линолин вообще өте осың, ну? Вообще ле жинді орат кенде. Асты готовый бар, шын оны ачылған төне. До конца ачылыпты. Екі жаатың. 180 градус қашы. Аз біреу дайыр шын көрейік қандай болған. Бұл линолин төшөлүп уже даярды. 35-теги ичи. Сыртына бетине пробказды ачык жерлерге атайын ушундай кылып жазып койдук. Бул жерде жана сокмо менен согот атабыз. Штармандар, мустакелер. Главный башчысы колайык. Опа. Жана Аполовка да? Санкыган Аполовка отур. Бүйін бұрыштан қайырып қалады кеміз да, мерді? Түп-тіс қойып атқан екен. Бияқтан ат қойсақ болады да. Түп-тісті мені. Сен разы болып қалса екен уже екінші қатарын көтеріп отамыз бұйырса. Аполовка менен. Бұйырса жейдеде 3-ші қатарын оқығымыз. 4-ші қатарын баштадық бұйырса. Çokoda jiro gitti.
О, перемишке ташталып атат буюрса. Мынакей. Бери эшик айнеги менен. О. Мына телефон менен көрөйүнчү, мына урубен мынакей. Зынк. Лай төгүп турайын ошол жерге. Жидеде чоң тамдын акыркы катарын уруп атабыз. Буюрса мында бүтүп калдык. Мынакей комнаталары. Жерге перемишкалар түшөт экен. Буюрса İçim bari bitti, emin sırtı kaldı. Bir hol. Бұл жағы ошол кухня. Мына бияктарынан бөлүнөт. Оняғы топко болот экен, ана жер душевой болот экен. Жо, но кичинекей айнек болгон жер душевой болот экен да. Чоң айнек болгон жер топко экен ал жер. Мына кухня бул жак. Ошондой буюрса бул тамда бүттү. Assalamu alaikum жамаат. Кандайсыңар YouTube көрүүчүлөр? Мына бүгүн буюрса Жиде айылында чоң там бүтүп жатат буюрса. 17-ге 11 Аллахтын жардамы менен бүтүрдүк. Ушу балдарга рахмат, Алла разы болсун. Там буюрса бүттү, ээсине тапшырдык. Кимде ким ушундай чоң имарат салабыз десе, там салабыз десе, байланышкыла. Төмөнкү номерге байланышкыла. Аллах Таала баарыбызга күч кубат берсин. Акчабызга Алла Таала берекесин берсин баарыбызга. Анан ошол Турар ТВ каналына кириңиздер. Көптөгөн жумуштар боюнча видеолор тартылган. Көрүңүздөр, кырша боюнча, слив боюнча. Жерден суу чыгаруу боюнча видеолор бар. Көрүңүздөр. Да бир көптөгөн жумуштар кылып атабыз, Аллахтын жардамы менен. Алар бүткөндөн кийин буюрса ошо видеого киргизебиз. Анан буюрса дагы көрөсүздөр. Мейлиңиздер, аман эсен болуңуздар.